Godine 1934. jedina stvar koja je spriječila Hitlera da napadne Francusku bila je Maginot linija. To je bila jedina prepreka koja je Hitleru bila na putu prema osvajanju zapadne Europe. Zbog toga je njemačko vrhovno zapovjedništvo vojske angažovalo inženjere iz Kruppa, tadašnje moćne fabrike čelika iz Essena, da dizajniraju dovoljno jako oružje koje bi moglo da uništi francusku fortifikaciju. Tražili su tank, zapravo čudovište koje je bilo teško 1344 tone i nazvali su ga Schwerer Gustav. A kad već pričamo o ovom tanku, ukoliko ih i sami gotivite, onda je World of Tanks prava igra za vas. Izaberite jedno od preko 400 vozila iz Njemačke, Francuske, Sovjetskog saveza, SAD, Velike Britanije, Čehoslovačke, Poljske, Švedske, Italije, Japana i Kine i pridružite se žestokim timskim PvP borbama. Imate link u opisu klipa. Dobit ćete dosta stvari, tako da... Šta čekate? Kliknite na link u opisu klipa i pridružite se bici. Besplatno je. Maginot linija protezala se duž istočne granice Francuske od Švajcarske do Belgije, a sagrađene između dva svjetska rata. Ime je dobila po Andreu Maginotu, francuskom ministru odbrane, i činila se neprobojnom jer je bila izgrađena od kamenih i betonskih blokova, bunkera i ugrađenih železničkih šina. U pojedinim dijelovima imala više spratova. Glasine o njenoj neprobojnosti došle su i do Hitlera, koji je bio uveren da je neće probiti ni njegove trupe. Zbog toga je njemačko vrhovno zapovjedništvo vojske angažovalo inženjere iz tadašnje moćne fabrike čelika iz Essena da dizajniraju dovoljno jako oružje koje bi moglo da uništi francusku fortifikaciju. Tražili su čudovište čije bi granate imale snagu da razore armirani beton i probiju ga do dubine od gotovo 75 cm. Da bi ispunili taj zadatak, Kruppov inženjer Erich Miller izračunao je da oružje mora biti daleko veće i puno moćnije od bilo kog topa koji je do tada svet video. Konačno, Miller je napravio nacrt i predstavio ga zapovjedništvu. I tako je nastao teški Gustav. S kalibrom od 780 mm mogao je da ispali projektil težak 10 tona na udaljenost od oko 55 km. Veliki Gustav bio je zaista impozantan. Njegova cev je bila dugačka 30 metara, duža od bilo koje topovske cevi ikad. Telo je također bilo glomazno, zapravo je više bio sličan omanjoj zgradi nego topu. Od postolja do vrha bio je visine četvorospratnice, koja je zajedno s cevi bila dugačka oko 45 metara i ukupno teška oko 1300 tona. Same granate, koje su bile konstruisane samo s jednom mišlju da razore svaki cilj, bile su duže od 3,5 metra i teške oko 9 tona. Bilo je potrebno 10 vojnika da bi se jedna stavila u cev. Da bi mogao da se kreće, Schwerer Gustav je bio postavljen na 2 seta šina. Zapovjedništvo je naručilo 2 primjerka. Jedan je trebalo da bude Schwerer Gustav, a drugi nešto manji model nazvan je Dora. Naravno, tako veliki projekat nije mogao da bude dovršen u onom roku koji je Hitler želeo, a njemu se žurilo da što pre napadne Francusku. Nije više bio zabrinut jer je znao da je njemačka vojska znatno brojnija od Francuske. Iako je lako osvojio Francusku, Hitler je i dalje želeo da ima u arsenalu i ovo razorno oružje. Zbog toga je napad na Sevastopolj bio odlična prilika da isproba top. Na postavljanju čeličnog diva angažovali su 4000 vojnika. U 5 dana, između 5. i 17. juna 1941. Schwerer Gustav ispalio je 48 projektila, što je značilo oko 30.000 tona municije. Cev topa, koja je tokom testiranja ispalila oko 250 projektila, jednostavno se preforsirala, a slično se dogodilo i s vojnicima koji su ga opsluživali. Nakon bitke, top je vraćen u Krupp da bi se zamenili delovi i Gustav pripremio za napad na Leningrad. Dovukli su ga do Leningrada i upotrebili samo jedno. Nemci su zaključili da je ovako glomazno oružje vrlo nepraktično. Pre svega bila je potrebna prevelika posada da bi se ispalio samo jedan set municije. Tokom bitke bilo je preveliki luksus trošiti toliko ljudi da obavlja samo jedan zadatak. Osim toga, trebalo je angažovati čitave trupe po nekoliko dana da bi se džinovski top pomerio s mesta, pa je takvu akciju bilo nemoguće izvesti u tajnosti. Također, bilo ga je nemoguće kamuflirati i sakriti do avionskih napada. Uz to mogao je da se kreće samo po posebno konstruisanim šinama, pa mu je bilo nemoguće kretanje po zahtevnim terenima. Šine su morale unapred da budu postavljene, pa su saveznici lako mogli da saznaju šta Hitler planira i gdje će krenuti s trupama. Na kraju, i cijena municije bila je previsoka u odnosu na onu za manje i pokretljivije tenkove. Konačno, Nemci su odlučili da penzionišu Gustava, a da bi bili sigurni kako se njihovi neprijatelji neće domoći tog oružja i potrebiti ga protiv njih, rastavili su ga. I ni dan danas se ne zna
gde su delovi završili.